manungil silsil merbek ladro kui. Happy New Year. Tiay gidel episode ra kausisak lah. Ako tel program el al rakara 2021. Maktimum ter mamal tewal ngartiang. El ngarngi ako host ra program el rapora idung Joel Toribiong. Matrigal teru rubah kan contributor. Ngirmang Moses Oludong ma Mr. Harwo Wilter. Timom ter tire ma di meringa malungil esrak. Kadam na so isu ra esrak mang katoka katemrat kalau asai tial merak bolungil ai ke dul doswe de marungud maurungule de tokora ngira lo da so asai polse el mongil ma albek la de rokui dire que lo siu mongil ma albek la de rokui di wai gal bek program lagi tial kau hisak la tiang ngewara rak la ma ngewara rak yang tial title tial program tiaya explain ra mokter tial program. Kado bang aleng kata adar belau ul ket tial belu el betoka aswa de ma atlet tele le kata mok kata play mo wil dalam ok la ma balwa mo wil belu musi adar kel ngarabu enjoy raigel arte ela urere ma abal wadar ku no diu kusel mergid ar odol me mang tiai kau sak la mo se pedro bang bekel Sunday kata me mang se ali agan ku ngarngi isu rablu kama mangartian ku ndagim dula se ki di mendenge robu inding se ku ko parngi ku kora adiskas se ku ko to bata aul da suetra isu dia kadil kamam maka mi ul direk lo mesetial program direk mal di mimo el 2021 yang labai rulil lemu tel mosmi mal ngarnya so amal melgoi maul da suem dia igil kal kau hisak mal di mga mata ora kaul me direk al mosem dang ok trot te kalubak ospe eringin mo o tiaul da suem bagi mal di mga asuli we happy new year iwa igal bekel program ngel hotel program ng artiang Mr. Harwo Wilter mak mau tiar mumsang mang mom alia program regi ko pasel ko kora tapi ngi el hotel program el al besera Mr. Wilter ya kaman sula kambes dia kata pikir nga tiar tapi bela el time gureng seni sel gureng sera adan ngara blia blangur ma newspaper ma adan mal guk matir nga malgo atigingir ya igel tablol isyul ngangir bela elanga atogora tiarak tal COVID-19 loyal blabornia líder sergidel soril mo open ra border belo seguida uldasura bebirar adlo rensa aldadu ma ulmat soril murur sein togora ikana mir belo togora ugo soril alborgia ate alla ra rebe nul mora sanglel belo lem namo dia gaudu de mgadam namo mele gaudu mang amo o msodekal marat talgibel ko magail girela ikal el lerul toy el black rings amo melgo kul de swegel girela open ra border belau len tiagida ka gureng sel toy ra ikal ngarngin meeting ama a hearing am naringira olbil el girela ma meeting naringira drongolera olbira kalula senate ma house ma tingera presidente el melgoera osisiul toy e diregal los mulo ase aigal toy lorur elang tian ngara administration real time al mal bloel kantak terenggal el mo presidente gidra sen 21 ra January 21 galgo presidente el motuo da melgo lo ase kama mal mga dadurang gal mom mang madngay gal gimorul mesel labonge en mo sabel malmol maldibiot mo kolam alia ngwalo lo mura al dadu mang bulgula se ngarinya cloud ngirtir se gidagu dirgak ngasia asurangal gal el president elect el mga adu el girela o sisir todo lo ga presidente el masao mandiago ngei ndi abay black ring sa mulo asay ngarinya plan ndi diagal el sebil mo ko makaringiling ngarinya toil wase ngarinya
Bavier el gilngel was in dakal giredo lo ay sa ikal to in mga planning. Non-disclosure agreement. Oh, okay, tilay kita termal unda sukti si. Mang namon nga talgibel lagi karena rarungol girel tial to iling. Al sugum ang ikal to lo liba ma affecta adar belau. E agumda su mal giredo al mom dangel bekla. Agugul do suega say. The more we know about it, more swedel kmur do swedel girel, mo beot ad implement ay gigil toy. Say atara kanson nga kal girela atoera tial nan disclosure mal uben toera governmental mo o blagatak le dia kabartalil. Malin sa toer bela tumal gorgi. Mabol sa beedel ngarinya da dul girel. For example, toera compact, agora milimilul mal clow, elang gora dia nga unge kamera ada news kale mengalaikan meeting mo ngay, din gora dirag misa report ra tirgal guk ngatalo rural, ilmer gida ada bulu ase gad girel gero ay chilto. Ngora mla madra, gora dikalo logormi. Mendia unge lo ase, teliba uldaso lo bangelang galbesel. El mo presidente tergido lo hace gagila gimorul mo bong ko makarang. Kala ko makmar karngi, emergo yo balmi. El mo ay sergi. Ngau kai. El bebile el bebile el salmo marga. Ni dior ga di opri. Se gida ugul de suega lo hace ngungila da ga ngira to. Mo bol sabe del morusig. E atora igana miti gida ul de suega campes. Kida adervela gumda suega mal dimla independent. Kadultur Amerika ragal, makadultur tiraudo, rangaramo. Elang ese gidul ulel tial programa kmaloga tultora ikanami. Geldulu ase subsistence ikanami ma money ikanami. Sel gumes ergida kakman na swing mabudula atora udo money ikanami. Oya amoses akmula se gida sumda opena bordere ekadamadra gal. Nga dia gumra sel toy. Agumra sel toy lol gorngia a presidente masara mo ingara press conference ni e angagi del minister health di regal nok muting el girel el wase gida ala sabe del digi le gida tiala al simra bulwa el diado e vira bodo sangareng e sabe del nga kamalvil e ga uding ra dalong le de mrula pari e nga ikel so dia ga agora problem ergi le ga go with free mengalam ka mal free e dia ka kalsakla e so adal mo tekara uriska lego minister mais amula sei ndi talada bolser e tirgal toktan mo mruto ni manus mangarang amo dia ka sabedlo ay ka nga gullo ko last time lo sei ak pagi class gum tomo tedel alas me legi da di tede toktan argi tirgal ngarnya ureri al ma clinic arti malbola isolate tirgal mo mruto as me legi da na mo dia toktan argi magumdaswen maungil da salman mo ale lakle dom dasu ruera din algidir rulia life regidir mo complicated igmitalo mesa igan newsra ablul ad AOL aladra mrigela mlamotela lockdown e open elang temlamu merosa kalluguler ada maran medera kalle ablura mrigela da lo igida adal belom dia kasar sir mangal individually mesel zul modia galina maran modia dia lo igid guk ngania modal tele de survey igida ul dosu al tul gel girela igel tul issue ese ben el mutul mokama ni discuss aktimul morise go yulil mongal el bukod ul dosu nga mo bukod lo gonti Kawa Mr. Uludo. Diak Moses mal diak klut el mosegir to el molmut el sel la sodir nga ang bukod ngel kumul Mam la mamdaktra. diak madaktak mongul la to el diak udang liam el gorngim tam lats koman nga diak al so kasay Madalwa ise malungil el sils el morabek la del guknos el magre lang maltungubets el ungil beserak. Dia gidil ko katingel program ra agidra beserak
ngakagukting aringia erul tol ko soal ko amodas el caso es agote giratogor o de la gablement rablur bela ra tial tikal tuom dara lui matal ko sing laboy ma igel gukolo mok wa transition mon mutra asis bolsis pa kabla es gablement edire soal guk mo o mesa sel guk tretele rablur am digel el gida togor gida mraskur am digel subra gablement ram digel esel ngarngil el dilu eli el meratu tau el uldig mariam digel dir katal tu bara areksiram digel el uldart matangel rakal ngakama asak na skulak mel subra ngi manne ungil subim segida dire lo mesra sei dire kala ongerul to ya atogor tel sel cross act sel igel nga seul el top da gablement tergid ma gablement ram digel el moral adad el girel latel albul el bangarni ma gumesra ay senuldig maringira pluram digel al sis batirgal el adl uldur tira president ram digel lo march el mora asel congres ram digel seguid sel kotel edaol el vasio al selam digel seguid sel maringira adam digel ul mu ragablement tertib mal sel ngul mergid mal dingim sel capital rigid sel bol sel ngaria dom maringira ngurul mud sel guk tabor belaw alme mal dingi mabai edaol vasio len selom tergid ra selom tera segid ko wat ama gablement tergid el ngiam loktub el bodo o lom tergid rogui ngarngia ablu awaisei ngarngia igel kuk kerbaira o mangul raklaat matbor ablu el ka gul ngi emut mokrengi sel sugum remid ekademo balbalang al at kede mola barla ra reomel sel ngarngi ram rigel akmal ma asar ngugur ngi le kumes ngi el tigel adel el tilura gablement ram rigel aturam rigel terrorize tul maktak tara tigel ada kongres ram rigel kudo mesa sasir til el tmur eungelatebel lo marta tirada emergo solda at mulop ta trilo top der tilmo o de almatamal di la tida tal malmut sois be lal sisi kudo mesa tira tibil la ada dur ada longlira ayek la garo soldas fra girela wasa senkiom lo ngil mal vendiag rangal mo president endi kudo mesa ngil waseng malmut mo lak la baluram digel sel igage tira ultego como te dia iwatas tira ka sangai mal ubang klugu ko wasei geigid milngilta amo medar lalu matal silabo endi tara ko ngasireng ligel ti igide ka mi rupa ka sel bandera ngar belaul plak ak ngab togol adab lesan digil meranga ngar bebula da gudngel wase seng ngar bebula kongres building ram digel el to ase ngar ngar bu ker belaul atirgel me soldau el ngilo sel bandera lo petrit digel el march el mora akal mentram digera eli aksus emergo la blingas ngulmom tel tigel ku adr belaul ngasel ada ngasel ol dub ra president Trump tu trigegide etianga adiregel ngaringia se erulid ke malmu kitel adam madrira rupto sa adam rigel tirangilo baidon el mong edak lol dub ra Trump meng diregel ngari kedemrula to di moral ise do sa bandera ngar gidam lo sueb la tirgal dengreng adam de terrorize sa kal mentram digel ngul borbab lagu moral ise de lo se moral ise tra igel to el ngia dia kalungil dingar yar be bir gid tigel la bal mora trap mal to ngar belau el apalo meses ngi malungilan dil to se ketuk mlangu belau mora ay kam igel be bir rat ko tangak la igel daga igel oksimoran at ko amrigel ngau togol to tangak ningar bebi lungilan rilo sen tangak lar bebi la wasen dia di aklol to trel to boy asel sel barra raul daso el gire la kablement tergid o mungul mori sebedel kau to raul daso kau to di dia kada bod sis bra mo mal laklal mo godra at le kadam lam sar belau dia ko ngelo sa ko mlartiang Mr. Wilter ongetul buira 1981 andiak dil alam nglisel time ral sesmo officer president ma bandera ngergit emergol nga adu mali wikla olbira gulam ki blo molulu urtir blo ole buklakal mudub olbira gulam seygid lo mru ra
September 21, 1981. Miselom rule naringira March 22, 1982 sira kuklobo sa itsuro marwagira malal bram tabla bulis. Ay gida igel selgumestial toram rigir eli eng momkat nga kala gigit. Madiregal sertugon naringira 1988 lo sel suguma mondar gida kam southern hill mol modia kada sodi e magisa momru seigid e seigid selwa sei kungar asel oroma lara oroma. Seguida imona togoin malak mesringi edrek lo mesringi lo sam rigela erul dart madar ngeral lak blu ya blu ad o mesringi lo singigel atogor amrige to sem bastion of freedom igel waya al trilu ra al malta el doltira kla blu ad el al sil sa blu ad o mesam rigela wasek la dia galo waisi seb ela mimo kabelment seb balmo obiru so isra areom lendil a gire del trigel la bangra la gut maklin mongil seguida kamsat lagi di tengah afternoon ya US ambassador palo ambassador ngara merigel Helsinki tam lat tabria tigingel gire seguida el bandera ngarbelo oh elungang amlu usul mel luase a demonstrations peaceful demonstrations mal ngia part tra demokrasia michisungil el government ma bek la adang ani alla maltel el modo orek mul do swel e mo participate tra democratic process arwa demonstration mangrangkel e tiang au demo kon nitiger adar bela o ngarang abar na put mo kadra tiang abar mate direk mo take part til democratic process and this el bandera ngarbelao dia kabasyorngi el girel sel uldig ma dia kal dolodau ma dia kal tira kala al tretail el Marcel US Capitol building ra Washington DC el al sils bandera ngarbelau dia kal girel mo al su marato ko ra uldig ma lu ngomal mal mal la property nga ka mal lo makitar ko sera gisa sel bandera ngarbelau lul dar sernging gel rioter gel adal netlo tal uldig ra sel US Capitol building tiang dia kal malamal dia kal giat ko ngering toy ngel ad al suma kawang ngel ad elul batti al bandera ngarbelau al suma maral betti kan umar belau ya ko lengi terkau malaka bom asa maral belau mar other belau dia kal I hope dia kal lu tel mesa awai tai kita nomrul el ngani bandera ngarbelau ransi jadi kami tinggal lah ayo sampai satu ya ko ndas lu asetir kay gidle Tial government tergida mla expand el mol mutro mara merigel marum ko ada tial government. Betum la bandera ngal gidel mo yo la lo makabara government tra merigel. Et tirge ul muta aktom das wa desuire. Tangar se sen kyor gidel mang moron dir kada tial government bela da pergi lo tugira merigel makangar se mo do lo ter bela. Betum da gidel el alta men kada alba government tra merigel on tit. Alin dia kata lupa orang Amerika rakmong orang. El tirgal mlo para ay kang omtokor tirgal mamra kami metram bigel majority. Why see? Omtokor bo ngel ontit magpara simbayar ngi. Mal dingi matangata rablu e bo sis para ay kang malla arbela ang lasong bulat sugum guk morang mlo hindi kas emla atang esama mlo. Edi mo parang ngomel mo obong ngari uldi ko seka bom tolor tirgal omtokor arwa ang mlo ngul mo mlo laika. Tirgal orang sa aldo gire del mom dang lisel toy leng atram pamula sengaga momol mol di president mangla sa igila lu giungi mo di mangal mo abli le ko ngi bandera karbela mangal mo di lo tial braide le gider robuy morindir ko dul dur ya sello sello lo ga ambassador ni to ga mar to go le nia ngal le sel to e margong e ada lomda se takmun le la ni ada american la ko embassy gitu la se tiang mai se to Mungkin ngargi tirgal buira gel ruablu Afrika el sil sibia bandera american maldim letir american tiri sel blul torudi ya edal kloklela imol blul kadam lo raskura gim ke tam ke grey emire de ngi Ngora ba imadal merawlu de mol inda kadim se civil mo mutakak mo atara. Dia mga ulam mala malugol se asel ko mesra tialo ko ida kal metrigit e kauro ba mal di es lo wais kaulo sa sumaria son mo ngai ngal es el president mo president naria
press conference ngir eli malas tuik direka kalbor obis semla mustatlo as tilgibel soal mengadu press conference ek medangara ogam email basen tringia angia stat mengadu lo aisel dia kamrel agumesngi mungil agumesa adu radlonglen mengkal tobrang et malungil adu ngaringia adu urtin magumesa takawat ngai Dimla ada tu urgumi menjadi modeng, dimla gimna. sang komle dibu sa Elia, elia kagaya lagi mengerti albela, tiap gula kang ada lol giung. dia mau lagi melingir kemil tru email bongra press conference eng metogoil was ati MC dia kalmei Ela ka materi kal ngaringi. Kal ngaringi silbonia press conference yang mor giung blue lat. Om ngara mrigel ko ring sirngi silong tu leng lora ge rogun means. Ela tel ko press conference kilo mera Facebook mo ika nga mera rablul adre eli marajo Dia kami mel amla mo Salvador. dia ka bay Salvador amlo ako mesa sa lid ni bakal po Salvador amo magios hale do ngira ti MC dia kala etmeto to gol wasen dia kala ko Kami tapos sa next issue ka pa, next issue. dia sel guk tebora a covid ngaringi apil mlatto dara house na mora senet girel ti agil ngaseu sel dosen cross acte agil ngaseu girel a covid again akbul mesel bil ngaringi sel do del tilob del adi muharara agil overtime rat el girel ti agil togora agil vaccine ngaran endi gumesringi mal dir ka gumesringi dir amars el waisel ko talla el 10-56 tilob el takmal ding ilu ti klisi el msa a minister of finance ma executive branch el momro sa ikaludo de milo sente lang emorta akmal dir ka malat kalwasa ay geu do drabuai belaul do da kabelmente belaul mol maseoran abu ara kongres mal gira ada kongres belaul lo mia ikei dia kal outsourcing dia kal ngul satara adro ay gei ngal lela ka kongres belaul mengwaitial el togora gobit ng seora el mergidra kabelmente ram digel temlaruli onge wala ara kongres ram digel lelol maldar tel ade ka utokol bring emlot mage tuip edella almiyem la mongosong sa narul onga wala misel lol maldar taklugul mabek la ram digel anga sigidella el dim la el la Trump la department amruringi kongres ram digel mil wase elol maldar takluga morata abek la ram digel makmal omdas wase girel modas oldas mortigal adr ngar obisra al top wase membru laigang ikas bel erung ede club seti di modong oklet tu bas tela mora unemployed tela mora business elal sil sa igel udo mlora development bank el 1.5 million lul ngasera sen malungil loan igel odel tela ngarabe kwarir up to 250,000 igem la modia emdela 11 million momdo kmer ada kongres semua amwa 1 million sambuk lol ngasera igam grel business semnaru or mas el mutul mongil emotob dose tela ma be klobli betul eruldar tela ma be klobli malu tigel adal namode ga uredir momdo udertit leng seu lermi amne stobra border el moraigal low roll mol moraigal business ngarngi bolungil tel gom bali harawa tax makmal dirgo ngitel wasing akmal mil gor kemira ngartiang ka idru ba utak ring atil el bosana petition of march endi girel dia ka medolulu urtirga waseng mede la tela klipserul sande kom moso is ka member litia e ka dito nga albu Matil ka di melmol, tal mo tra tela warra. Tim la ka chen sertine ka mukma simbay. Bay chen sengel ngaram yun sum mosbela ada dulungi. Tingal mo sa til ada dililuto security ro. ang barang dia ka disay kita kwasem akmal langite mergo de the morsel tial tokora WIA mergo nga kagi de ruba ka wasing girem mo masawa darkaw metiagi datko atko lu awase ara blul amak mlego la olbira blul abe check la speaker figure was kam sodi was india tinggal me mir oblil lagi lu do tra WIA ela ngagit ogur grir ngagal wase albo president tamlora wase dia kam la check maria babir mak masum maria babir kam gatil al babir blul am babirra bola be le wase ablul aba parta FSM mal sugum seguida ka seguida ulmo maktire magu ais mak lamol gol mora akapanora blul am se diwas kam very fat yang india ka songa bol mon andi appoint tiagit au do dram digira WIA am lergit diga selme en mo do der belau
government bela saing selva bier main maiga point nga ka singi se eder mula lul ermos o hal digel criteria digel asben ider kadam semua se gisam chance mo ngarang balu betul tirak ndi kadam gabelan mun mongil nga ga abu aisraw nga ka diak tirak se podilak ram digel dia lider ram digel ako umbral wasa sumaw do dami nga real maltedro gut mok Michael Kurbal se ermos mongil murata sel di kurmos mo the say with the telam el telain siya ulit tim no accident tarad atam ngarenga okay with the bull noklo ay bes eder mula se kudu remos mo o tab sual mugil mti tam nga wal di sila budod mesti al da kaurerin temal mo mali marome to malap to ko apoy tawatiat mudo dram bigel me way gilo do da taiwan me sel me mai ga dos okay kadra mula lu e matangel urtir kadma mula ure otobo dia was on dia halek liter toy bomo dengan india soal mutra gitu India gudung gaul menatan hendola federal grant. Ngagam la hendol mak pengen lul. Michael olga presiden tamaral toy. India kat sebem moda abringal awu. Sel tamba dal. Kita na moda dal. Al ka om da sosik dik sipri ala beda. Dala na moda ko sipri ala bigel. Ngalula al miskau do. Di sel tanga sebe moda al ule al sumi ka dol tur tim dik moda mo re kelungir dik. Nakada se akla ka ros dik. Dia al sokan mutul argiur kau di subdal waseka dia ka klam gergara federal. Dirga ka tam hendo. Al sel tamba kamle dal. El am na moda dal. Mo che sama man ka ulo se kadam lamo ilek belu. Kabar ora itu pas ko kerti al ngom ko di mo highlight tagal mo ora. No, nga ka adia ko dingil wasi ka derdal dia kumdas kurtir. Kumdas kurigit. El atiam nombre que el sande mlaria senkiol la mombrega state government. Mlaria senkiol ngtma mumle change aro kui. E direct el alwig mlaria senkiora. Tumleri organize government ngol. Mel algo next el tarra ga mo focus ra to state ma to siwa. Lengaru ba nga nya to el dilli ma lo tribal mo titri. Dia ka sabe emel dia ko mil trabuay. E mo ora ra treasury ra boy. Dia ka sabe emel di dia ka sabe lo ora la do boy al so min dimla ko mil trabuay mo. Bulgulo sen dia ka sabe Turkiya arubak el mo Minister of Finance dia ka mga kansen trabuay. Dura kulgori. Al suko mo yung yula kan sentro olbil mo. Ya kung das se imora toy ngarngira state government elangal. Tedim la kal mangil tedim le til so isbo. Edi til organize wa singe mo dia kan center mangaral set. Di appointment. Mesietara toy gide de mal mo focus. Atara go meserengeng club gul toy bodrur tengi. Aigal government trust, aigal state government ka tokora mo touch sila ko tolomula. Detail bala tik sebela sil ngidel moroida ay kang ngarang lagot mo nga kamla niya legal interview ra vice president elect mundira ka tram na subject nga misol mo minister of state ngam misol ay ka state government tabolo urol dingil a state government al time at salba sang hindi mo mere kasi kyo man sang rulia implementation of team momrek stats el malaw do national government lo mira do ngolir e dia ka improvement ay gal improvement at state more makor om das lo se gire del se imora tol bok au ngir el al tarragalen sel gome se state government shiral boria covid mal declare pandemia brula ma presidenta metto se ay gal ul state dia kam simbaeng mana terus kami kom dia udah terus. Ngaria part la constitution was a state government aliak dingin mga dre. I see. Dia kal lo melayora daitorio. Torur tra government til di bol awanara implementation la en national government agir el correctel gibre. El groomergin mo right. For example, sel lilia Goro state government. Ya governora otomatic opinion ngin mora
Kalau state legislature wasi tial baru ringi Tial budget. musim lo mereka rak. Oh. Wasi tial annual budget belum ket makli an constitution. Hindi abalatik sa overwhelm na idea ringi manglusya babel wasi saing ringi. Di wasi tial gebedok la. Mangul Ang illegal, mamsugis ngido mangul. Ya kung das wasi mungkin ada toko hindi muna debate rule of law. Rablur belaw. Masya kung das yung gila del mo albang arangilin. At tara kung may siringin, may mention ni Tiam no mereka tayo miswa kadil mo tin mention ring. Siyukang ma traditional leadership belaw, aman na so isbra sila state government. To the point sila longo dodo, ikit orlenas. Di kau madala sa udu ablal tatkia. Ako madagala sa titilkin mo vice president tilo para news. Mo minister of sa Mo state. minister. Engya kung kasi di na kasal niya tutki. Niyam ni soal. Ay, si. Niyam ni campaign luwasi ulgumak mangilt. Ako mo mangilu ring geladan mangiltel mo presidente mo tutkakan mo minister of state. Di aksal duli statement real word for word aktim dangali idea rin luwasi. Ako mo lang siya state mo dingil build ra economy. Sel last el todo eso al di mo soy subriña base. Girira ngaruba ka blon mal gorni el akmal no seriously akong dasuri. Sira bornya campaign. Matungo ko kli mol bulul magtikti belaw was ya 2021 ada si subringi gudru or. Diang mo besa no gul campaign maro gul candidate ma tiang mojero. Di sira bornya campaign ang presidente ako lang seringi chen mo brekal conference ringi. Masang ko na pa malungil club pari to kan atro para makalina. Maringa sen atro belaw ti mebra. Dia kan manal to ya dang maringa dia kan manal to na chertiang. Ako gas yung gila din mo gititin mo ngileng. Maringa alda do black lang silwa sial so dia tidigir tial economy belaw tial bela collapse in 5 months. Economic. Hindi siya ukti version ra other economy. Hindi ay kang gira del apuntas baseng kada other belaw rogo agiril more seriously it participate ra karon. Akan besa dilulo asyo dio almada de game kasi ko la tengo. Hindi bakmulot siya rin. Ulo ko mong manda dengira blime dengira street ra light ra blime ko dewan ma PPUC. Pamunta sa hariya tatir ro sa. Se lo madra kabelmente belaw. Iko itia pipi usio de wan mora senator rakaw. Le sele ngwa de ngwa mel senator en di chance aritud rakaw. Mete yan ang gimuli. Dil sugo mangaw mga. Ito asi de ngwa obis rakaw matela klok mo tela klok ya sugo mangarti agi de komora alignment. Ore law ngasil. Makmo kung gasro asi elal ku tarra ngir mo o focus sel wasi tia government trigil. Ide ang national government, mas state government. Ay ka state government el altarra ken kada albang ra secure orior ma secure ngarto tigit nombre da lis mai gerro go il rule tel mo na government tagit del mese el state government dia ka transition ri understanding na state government art ma mitmal lam la ri el adin mo batakla I don't know di sun ko atra tra go mese ay gen mitmal dia ka katmok mai gal bebi state government aru bakal Tadi member tial state legislature mura ko delir. Amla mo mura la treasury regal state. Ako das yung issue gire del. Asum que grum la government no government gire ro ko yung gire sige del subject. Ako di mo Malaysia ko kang government ko. Ngaringi aseng kiora blura blilio mengesar mengarar da moror. Madire kal tara pointer tilanga wase. Kada guktir no mereka close kiom kita tial dira lisisik tap telu da maigel migrel mondar abluat inga guk arnya senkura egal migrel state maigel guk monda o mangel ai kan dia se edel kuat yo da kum guk libore eru rage guk libore senkura state ro gui tergib lak migrel guk mo mangel til ai gidel emral togol wasa ai kal state government ta tol tirak la constitution wase mom gadro da government tengi el tirak la democracy ma tradition bela Igal state government kada Republic of Palo ogo araka arigil. I see. Maigal state government tamlo magatmok re unget tiagi dolo.
la operadores. Mel motel al time. Dirgak sebegal mo maralo sehigal state government a girel exist. Len kada mal do mesa atre telele. Inte ko sen kaung karuba kami lo wasi. Bay nga ikal state trang ramo arong ay ka state tamne masangaleng dimle tilom ara alu ruta gengkitir. El andi kya dengile PUC ongara nasional maral meng nasional. Makram asal wala sem tirgal the elected team mo rute ka state government ngara made lureri. Kalel sebel say gid luriol made el dak do spera arang la gobernador ma olbil di sebel adi reducing in mo ngakil. Mo ora mayor ngarang klel ko kali si adal di. Ana neka besat tiagi the subject. Ngara di lu para lu ngom to change speaker. Mligid lo me rabay be diak labi ir mong mas aral di liya. Ada mligid appropriate taw do matran no diak. Sing inside the problem di. Asun to ra lu ngom gid lenga asun ko mom tera gir tulong rom ngom lo to ra lu pero. Di abo mom tera speaker kata gid becak. Guk tim lo tiri ra madal ngada din to ila mo diak speaker. Ada ngaringa major issue ra no lakal mo bok yung tar sul mo kata. Ingat imbak relief. Exactly. Ako lang kasi ka state government tagi del muto scrutinize rin der. Ngaraw dis film. Maluwal nga. Ada. Oh, hindi nga na gimle ule lak mula si ngara ulmang waisi. A constitution mal blakatak luasi. A traditional system, ma traditional leadership, a diagal gigel mo involve ra daily operation ng government. National government, ma state government, to si siul ula nga institution. Hindi adam lara a government, including la president ng mga sao, amlo invite tirgal mlo retail leadership mga ringi arubakal ma giril involve ra operation ng government. Amalaya turk malubeng blessing ra rubak malmata to gukta to roba amul rulisi din diakal girel involve ra voting ra say a budget terbelaw mo girel ger tela million ngara girel mo dikmulo say national government clear blirir malubeng obis ra rubugul belaw emestrira operational fund man sabiil exist. Let the special advisor of president. Say gida nga constitution. Hindi gida mnarulil mo tokora politics. Maul na ulelak tiluluwasay. Sil Gomez at tokora budget at yaka bulbura. Tokora politics li. E politics ang urungi maul the swell. Hindi akalol tirak ra o ura budget. Hindi akalol tirak na lula. Budget ang ngaringi, hindi pa natik sa simen masagdiak, ngun mortial na kalay mortila. Masaigidak na karusan ni, material issue, aklol issue. It require a change ra policy. Le state government, in all fairness to them. A constitutional direkal kumula sa hindi akal sabi la state government ang marula tax. Kamakarang, margo nga, sabi mo na operate ra state, il dia ka revenue ringi e a taxa tara source ra revenue ringi e a national congress mula sen dia ka moru trato elanda ko ngel my girl tax lola or tom godong lo sen tax tom godong mong fee man dia ko ngi leng mugula constitutional loru la tax say gina maktim lem ng lirak ministerye ak mo ngel lo sa amle sabil collect taikal to business license. License, ay gidam na sabihin mo. Hindi regal constitution na gila prohibit attack sa property ra. Ese ko to clowing gamara blura adal. Igay gidal fund nga property finance sa school clowl program. E gida amle start ra a democratic government gidal prohibit attack sa property ra. Mengnamo orang malai kalau logo amo sesek masingani bebir na oblil aluwen klablil nga utumar babla close sub el adal sil kablil dia kal bestril mengnamo orang mledim den leng dia kal require el de pelo
Abe bi rablu al sugum ambe perlo pra a cloclem ngara ngala bulu o aru ai. Ego pea fil ba taxel giran. Kaya kakalusiri. Oh, why say dia? Dia mahara taksa utu. Bebirablo. Seguida ul de swallen toy malgoel wasi. Tiang a klol pada sil gire del chensen. Ma tel togora se state am lamo extension ra employees ra government ra velau amral togoy. Ler adra state government langa adialo argue lo ase ka marange edual ma togol diokang malbora magit malumen ka mga tangil ka magaran raise a revenue. Dia to ase ka marange gilo a black crunch. Emora leadership meeting. Mamla mo un era adra house represent ay kalbulo mula sa momstri mula mo da lo ngel mo tamagalay kaludo at yung momstri tiang a clol problem el giedal mo albang arnil el beklade bergonge ikan mo lo man maral toy di kal sabi del sol verni misya ulak pitirgibel bagik tial bes el governmental mo ang man lo niaf a hope per nga alwaseng mo change Dil sugumen di el sela rolera transición en la morgue agreement lo hace diagam disclose a dolgor to indiagam mokara etial programa causis ak lo hace rebulu bom mutel governmental moklo kliu e bom ngara al ngat mokrni bolungin ngat mokrgi a diagal to a dolgoilen a omrul ngarnya hace diagal girul momdagi May kel to indilo. Makaradi ako to kaya government terkita no siya. kita namor selula mga program de dimna la triul bu okay Dia dik gudersia tol kira la state government. ako mas kau mo kada kerti lagi dem sel last statement kra kada maray Diak may true po. Pero ay dun kemal ko rasel government order ako ngaringi sel mulgor ngi akmal matengel wase ngaringi sel el ruldar tela el tilob tel budget blal ngi wase mora project ra hamlet project idak lor oltul wase ngaral project emergong tungua adar tela ringi olbi oreora osisbil wase dida tela ngi atuob den was pigel mo ol tau tagel urora igal bek hamlet el ngi adingin mo tau te dia question ngi bilgirel mang mal til asen mal blagatak outright to am bigel unconstitutional dia mekitra ka temela la oreo mo temela la arbela in other words kada was campaign funds ling el arang sector I see. Emergo dia ka ku aisa akmlang ma hinits ra sa Senate wasi self resolution ra house gonger order mo malalo 15 million adi akal ngira Senate. Mora sarang mom iway. Sige ta as of this morning the verify lo isen. Interesting emerald ginera ikal state nga ka olno sera imra state lang mal mal asar ngura mura are order ngi mal tal mal itragel state ngaral al tigal buig gilas tianga kla dia kalom gereo are gord mo blues mai kam igel do mesingi waset tiagalel mistake likal state government tamom rulalla lel will extension asal government di management temro di murula uror makana momral waise olgula kumsko Jaka ngakagu kulda sugal gilela a state government asi atora banda tik sa umil da bere mangartir ma omungut maklela government tir man bere mangartir ngivi bol blagatak mornia on trial sumu to spe audo do ma national government el bol justify lo asa ging mai kaludo mo makara mbodo ngele gida de alto do del dido ngo se di ungil ligaw on das say todas on trir mora government di tirga dimna kal das on trir to wala ay galudo do mas masay gida ulak Pagkatulog malgol na madalang ng lola. Oy terkita. masay gida ulak malgol wasi al sugumen diabol justify mul mongarang e tirgal adra blura oy alet singer mului adir regal diagal soril loger akmlawa isu gumila sa budget mul gilsang ala 2020 el al numerical ra adil lo kluasen salary ra e annex line asing all others era order en mora hamlet gupta tol kung mora hamlet tia all others blugula sa governor sa el decide no say agi mo spenda tela do del girel o maral mabul bang mora Philippine morgue en guk moria ngal do mong guk mo rosit
se dia ngalom rul ba Al bata ure rel watse tu. se kita dik teli lo ase member blagatak ra constitution lo ase a state government tangan yang ada lira a government tertis angles el sorin mo aul do suega kuna dulir tiang ase lebon ngi la lo ase como motela budget tra state tra every uso ilom kodong artilo ate lo ase tamna mo independent state or for example lel subum tadi adar dala national government tal dio langit spende margong dio aisel dio lur tira dia kapul plagaran di Bai so aksel tinggal ora itu mas. Ela kada mo fokus sa state government. Tele for example. Ulugum kada tian no mereka kada 2020. Kada mo ra state government rang ayangan mul mo ra hato be. E wase kapas ko mabil ayangan kapas ko mabil oblem pas ngar long ngarar niwal. Yang atelal bila ela akum daso government kita al amle pasal 56 bilang telal bila national government. 59. Dia buksal mo nagli katsit kalbeto sa mahukka udak kyaro ko mo telang. Di seguida agiri un mo tangli. Dia ka report tra state government li miurgit el mergit. Dia ka ser mala ka mo ngiro ora legislator e mala ka piringileng state government tatara ko dia ko lomra open government act. I guess el dabo ito reli del mon gel chibra bulu okli do kangal gel me malaika. Se ya kumda sen gel del mo focus en ileng. Ela tial tora government oreo. Ya Idelis bak ngarap lige. Ya konra TV ya legislator oreo Jennifer Sugiaka. Adi clearan mo kami non. Leng era rake. I see. Babudang seningi yang mengadu ngima radio station Díaz, el mol alto da record da government metro. Ega record da government metro como tilom da last year. Ya como das via media scrutinize ega to improve. Mbai tama declare men tobda. Man declare ngasi so al mo verify nga wase. Expenditure or a $1 million ablal excess ngi ra authority. Se tilom da legislator. Over 4 expenditure. million expenditure 3 million earnings ay ke Deficit spending. Oh, I see. enya adol tira katinga Jennifer ang wasi ya ka benor amle declare tial budget unconstitutional mang nga di contradict el toil dia ka do ngel waseng en ramen di melmol me dia ka adol lo do dia munta tial lobis attorney general special prosecutor Tira tumigo maaf. Nggak siya kapag ngay karena record daun. Leng, ketemu ra beluan nort ma. Shell ultim dia dal bangela special prosecutor state state nort ma. Ultim dia dal bangela titrol tu takratis. Kom remember sen sen nombre garra. E ana gol temela senkyo. Ya maral bo wilan ngad nort ma. Tirigel mar obis am lorik tirigel esla tablet. Lengil tiro dra news ra SP's office. Bukan guk mulom teng. Ya lom blaka kan di tak foto teng. Makulit tema ilal tarak que demos fokus ra state government. Lo bangela vice president elect. Le agumara lo hacen le promise que hablar lo hacen hagamos transparente. Bukan mo bangele el report ay que robul subet el report. Happy New Year sa uktim na nakali mo. I see. Dia kita malu ila temet la kita araw lo tial program lagi. Makpai lemu ke limo om tiar gitu tewang. Margo urenga malu ngil Happy New Year moral bekla da rogui. Goman saul di waiga tiru ro olel. Iga mal di doswam magi di mong maiga rogul ngara ma meldung tigingam. Alsu magawa ngania ya ke tigingem maul doswem. Yagi mengamata orang si emel metiam ke dire mo okutingem ero ngosau. Malim meritiang yang paman masau.